Nongeye kuba ikaze inshuti bakunzi ba Perezida TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhaha mukaronka mu byo mukora byose. Ngiye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi aho havugwa inkuru yo gusimbuka urupfu kwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimye. Byagenze bite? Reka mbageze inkuru yose uko yakabaye. Twihuse, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimye yaherutse kurusimbuka ubwo yasuraga ikirombe cya zahabu mu ntara ya Bujumbura tariki ya 15 Ugushyingo 2025. Igice kimwe kigasenyuka ndetse kigakomeretsa abarinzi be abajepebe. Uyu mukuru w'igihugu amaze iminsi ashyiraho abayobozi bo ku rwego rw'amakomini anasura ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro hirya no hino mu gihugu. Tariki ya 15 Ugushyingo yasuye ikirombe cya zahabu muri komine Mugina nyuma yo gushyiraho umuyobozi wayo. Yari yambaye bote, gilet na casque, yitwikiriye umutaka kuko imvura yagwaga. Mu mwanya Perezida Ndayishimye yasuraga iki kirombe kiri ku musozi wa Mageyo, ikintu kiremereye cyaraturitse. Perezida Ndayishimye n'abari bahari bose bitura hasi. Abasirikare batatu bashinzwe umutekano wa hafi wa Perezida Ndayishimye barakomeretse bikomeye, ariko we ntacyo yabaye. Bahise bajyanwa ku bitaro kugira ngo bitabweho n'abaganga. Hari abatekereza ko ari inkuba, ariko ambasaderi w'Ubufaransa mu Burundi Sébastien Minot yatangaje ko ibyabereye imageyo ari iturika risanzwe riba ku birombe byinshi. Ashima Imana ko Perezida Ndayishimiye yarokotse kuko hari benshi rihitana. Uyu mudiplomate yagize ati iturika ryabaye mu ruzinduko rwa Bwana Evariste Ndayishimiye rirasanzwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kandi ryitwa coup de grâce. Ryaba ryarisha abantu 15,000 mu Bufaransa gusa. Imana ishimwe Perezida yararusimbutse. Iri turika ribaho iyi myuka yirundanyiriza mu birombe, cyane cyane gaze metane imaze kuba nyinshi. Iturika rikomeye ribaho rishobora kubyara umuriro, rikaba ryatwika abantu bari hafi aho cyangwa rikabaheza umwuka. Mu 1996 abacukuzi b'amabuye y'agaciro barenga 1000 mu Bufaransa baturikanwe n'iyi myuka. Mbere yaho sosiyete yacukuraga yari yaraburiwe ko harimo imyuka myinshi ishobora guteza impanuka, ariko ntiyabiha agaciro. Mu 1925 mu mujyi wa Dortmund mu Budage naho habaye iturika ry'imyuka ubwo hacukurwaga nyiramugengeri ryishe abakozi 130. Mu Bubiligi naho Grizu yishe abacukuzi 262 bari biganjemo abimukira b'Abataliyani. Iyi mpanuka yabaye imbarutso yo gushyiraho amabwiriza menshi arengera abacukuzi. Ngira ngo rero murabyumvira neza ko Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimye yarusimbutse. Dushima Imana rero ko ubu iri turika ritigeze rihitana Perezida w'u Burundi Sebarundi. Urundi noneho tugiye kongera kubugarukaho by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu buravuga ko bukwiye kwicara ku meza y'ibiganiro by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yaho buri guhezwa mu biganiro byose biri kuba, ndetse Burundi bukomeje kugira ukuboko mu mirwano ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bukaba bukomeje kwirengagizwa na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Faci Beto, by'umwihariko ubwo iyo agiye mu nama zitandukanye i Burayi ndetse no ku rwego rundi mpuzamahanga ntajya yibuka Sebarundi, ntajya yibuka abasirikare b'Abarundi bapfiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibibaza cyane Evariste Ndayishimiye. Yerekanaho tugaruke kuri inkuru yose uko yakabaye. Guverinoma y'u Burundi iravuga ko ikwiye kwinjizwa mu biganiro by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo izibe icyuha amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byasinyanye Washington yasize. Gitega yemeje ko yifuza kwinjira muri ibi biganiro biciye muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wayo Bizimana Edouard mu kiganiro aheruka kugirana na Ducever. Kuwa 27 Kamena uyu mwaka nibwo u Rwanda na Kongo byasinyanye amasezerano y'amahoro nyuma y'ibiganiro ibihugu byombi byari bimaze igihe bihurizwamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo gushyira umukono kuri aya masezerano, imirwanire irakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'iki gihugu ririmo FARDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi, cyo kimwe n'umutwe wa AFC M23 byitwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda barwana.
Minisitiri Bizimana ubwo yari Kinshasa aheruka kwitabira inama ya CIGR, inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari, yagaragaje ko nubwo u Rwanda na Kongo bimaze amezi 4 bisinya amasezerano y'amahoro, hari icyuho kikigaragara. Ati ntekereza ko hari ibintu bitararangira, kandi ndizera ko numvise n'abarwanyi bacu babivuga, hari ibintu bitarakemuka, bityo ntekereza ko akarere, u Burundi n'abandi bafatanyabikorwa natwe twifuza kuziba icyuho cyagaragaye. Rwose ku butaka nta kintu na kimwe kiri gukora, turi kugerageza gukora ikintu gifatika ku butaka. Umukuru wa diplomasi y'u Burundi yakomeje avuga ko nubwo igihugu cye kitagize uruhare mu masezerano y'u Washington, hakenewe andi nkayo nacyo kigomba kugaragaramo. Ati amasezerano yasinywe i Washington ntabwo tuyarimo, ariko ndatekereza ko amasezerano yatanga umuturambye. Rwose agomba kuba arimo u Burundi n'abandi bafatanyabikorwa bari ku ruhembe, kandi bagizweho ingaruka n'amakimbirane yo muri Kongo mu buryo butaziguye. U Burundi bwagaragaje ko bwifuza kwicara ku meza y'ibiganiro bya Kigali na Kinshasa, mu gihe u Rwanda rubugaragaza nk'inzitizi ku masezerano y'amahoro rwasinyanye na Kongo Kinshasa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe aheruka kugaragaza ko u Burundi bugifite ingabo zifatanya ku rugamba na FARDC ndetse n'abarwanyi b'imitwe irimo uwa FDLR. Amasezerano ya Washington ateganya ko ugomba gusenywa biri mu bibangamiye ari amasezerano, mu gihe kandi amasezerano ateganya ko imirwano igomba guhagarara. U Burundi bumaze igihe bwifashisha ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye nk'inzira yo kugeza ibikoresho bya gisirikare ku ngabo zabwo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'indi mitwe bafatanya ku rugamba irimo FDLR. Bizarangira bite rero? Uko mu byiyumvira, u Burundi bukaba bukomeje kubabazwa cyane n'uburyo bukomeje kwirengagizwa mu biganiro by'amahoro bikomeje kugenda biba hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bujumbura rero ikumva ko mu by'ukuri bijyanye n'uruhare yakomeje kugira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingaruka zitandukanye Bujumbura yagiriye muri Kongo, by'umwihariko abasirikare bayo baguye muri Kongo ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye Urundi bwakomeje kugenda bugira, ndetse n'uruhare bufite mu mirwano ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Burumva ko bukwiye kwicara ku meza y'ibiganiro hagati ya Kigali Kinshasa ubwo na Gitega, bakicara bakaganira bakareba uburyo bashakira umuti intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi Leta Zunze za Amerika zaba ziri bugire icyo zibikoraho, zikaba zahamagara Gitega ikitabira ibiganiro biri kubera i DC, Washington DC. Reka dutegereze twumve niba hari icyo Leta Zunze za Amerika zabikoraho. Nk'ibisanzwe rero njye bagezaho iyi nkuru ni Pilot News TV, aho nkomeje kubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru yibanda kwavugwa mu Rwanda n'akarere k'ibiyaga bigari by'umwihariko, ariko ntibitubuze kuba twavuga kuri diplomasi na politike y'isi yose muri rusange.